Omwombecho w'amanywa Robert Muhumuzo w'emyaka 22 mu cyaro cya Kimanya n'umwe haba bandamirwe nimba bibire no yombekwa hamuzigirwa abasiramu abekiwaye cya Cuburo mu cyaro cya Mparo omuwodi ya Mparo omurembo rwa Hoima kabaire nakora iguru natera plaster so atobo ahulire kisika nikichweka yagambira abagenzi bayaba baire hasi basobole kwehugura yagakisika kikuchweka bagenzi be barugamu atuwo mukuru gayo na kwitasa no kimukwatanirize kyamukwe ona tirwe silingi babaire ni nahereza umusenyi haiguru ali yabakutera yo plaster haiguru oko nkabetengarama hate kintu kiri kyarugayo hate babariyo bayingi abandi in fact ni wewe nyina arabwiri nabagenzi be kitwarire police hamwe n'abaturo bwire buringo kwihayo mutumba habwo buremezo imbali bebire kozurwe hamwe n'imitehimbwa bariyo bakumuyihayo kibakabaire twabaye muroreraho kumba kitumanyire mpaka afurira amazi kibiro sazinga tukibero hagati ya saha 9 n'ikuruka baite bintu kizaminingireo ebimbo ine ba engineer ba Hoima okutwaliza hamwe omulimo kabalema kandi abantu bahanse bintu nokuba tabisomere tali ba technical batu bantu birora Jackson Arnitor murumuna w'umugenzi nagira ngo umugenzi asigiro mwerere we sandi 2 nukwe kushabo buyambo mbanyambabazi hamwe na government ni sawa government ubuyami na abasilamu bona ibakale abo bene bamukozesa bona ba engineer babeyo aro mubiri bw'umugenzi butaye kurundi n'abana bona balekere babahereza ubuyambi Chombe ko mulingo nkirozere semiti soka yabaire cheke kambe ntali ndinia n'imiteyimbwe yakoleseibwe abisika byamani ikabata kusemera niyo kukozesebwa abana yetagisa imiteyimbwe yamani omugambirizi wa polisi omuchanga cha Bunyoro Julius Hatchiza Alan nagira ngo mutumbe bagwihirebe bagutwara mu kabafu obwo kucondoza kuri kugenda omisho tukuchondoza kufa kweye timu yiti basekuzayo yayihayo omutum yagutwara mu mochari ya Hoima ebindi tuzakubane tubamanyisa oguno burundu gwa kabirenjo za box zuru kugwa mu cyarece cya Mparo North echarjira habe bembezo mchangeki okhabara abantu kwesasiro kombeke chikechi amakuraga gashakwa Ambrose nuwagaba Katoto.